Ketip atkanda bilgen yok da balдар telefonda ele bir menен süйлöşүp ketip kaptır bilbey kaldık. O yakta ejemdin bir tuğan ikam şu vayeniyde işteyt. Şu yakta meme kılasam elimde jerimdi korugoymun deptir. Şu sözü şu yaptır. Şunu men eli bolan şunu men tinde çok bolundu çete bilbeyiz. Üç gecesi var tünlü günü şu balsa da kaptır jaldırap kegen maşineni karayım deyt. Kegen maşineni karayım deyt. Yok jezuone kuvayt. Şuntup keyin gene maşinede keptirdi. Vayenilerin maşinesi. Maksatları köyde endi baldarımdı büyünü bütürem dep. Baldarımdı bu yıl toy kılam dep oturat ede. Canlı japaga uruşte beçere ikam. Maksatı köyde aldı da şunday maksatları köyde kaldı maksatları yani. 3 kız 2 uldun kattası şullede ikam ede beçere. Surat tile bakan balası ede beçere bunun. Hiçbir endi şu baldarı karayt ede şu kiçine bir 5.000 pensiyası men oturat apası. Şonça baldarını karap kelin oyakta kaldı jaldırap beçere. Навыт болгон жаштарга атайын үй салынып бериле тургандыгы алардын ким экенине карабастан анын баласы барбы жокпу анын башка үйү барбы жокпу ага карабастан ошолор үчүн атайын бир шарча түрүндө үй салып бериле тургандыгы алар ар дайым көрүнгөндө ошолордун үйлөрүндөн 36 үй бүлөнүн ошо үйүнөн ошол балдардын эрдиги жанып тура турган дүйнөгө ушундай айтылып тура тургандай бир үй курула тургандыгы жөнүндө айтып кетти. Экинчиден ошол менен биргеликте навыт болгон жарандарыбызга ар бирине ошо компенсация төлөнөт деп жатат, миллион сомго чейинки деп атат.